I promise on my honor to be faithful and loyal my motherland. I pledge myself to the service of Ghana. I'm all my swear and in all my heart. I promise to owe you highestly our heritage going forward. I pledge my Mayaka. Oh, at the Amansan record said is it no Urukra dear qua Anthony Nanka Yamami Akuah Donkor. At the Biography, I'm at the media so I know ka owo ebede de nako anso se de zinim owo trimodin for de yamame ekọ asamando se arehosem pa na aba na ehwe arehosemi ekwan efa so eba ya na ese enra ejoda no anwumre be 10 o'clock ana se yamame Akuah Donkor efri okrati asefo emu na Accra Regional Hospital ewo Ridge ho ana arahosemi esiye na eno ho enchirechiremu ana yede ebro ekwan amfa so ye ana adekropotia na free okra atiasefo yimu na yamame Akuah Donkor ye wo na afi 1952 ajesen kasamrenka owo in 72 years na so se de sinyem no enemrim enam no kase onka atiasefo bi na yaba bewe enema Akuah Donkor wabrabum na niema kasa ese na japade ne baby ofri ne tishaya na nka wo edemaka na man yaba bewe na se de sinyum Mama Akuah Donkor na ate ye Ghana freedom party anka the running meet kobra ajima apiekubia bebre na ata frem Roman father yewo Mama Akuah Donkor awo himan ewo afija kwabre mufa mampontin akwa no so aho ananka ofri na adwuma ananka woye pa na Akuah na adjuru be 2012 mu hono na ohyase ede no ho ewura politics mu na yenim se Mama Akuah Donkor de anka school de wanko be enso wama eno no ansini kwan ama de na opeso we nyina no ode no ho ehyemu ama aba afi 2012 be assembly ma ede ma hemai na efru hono no ye na adwen se ene anya tinya be ye assembly ma de on so pesa konanim na akopre ama presidency na so ba be Ghana oba odi kan oba be ye president until from 2012 no ye na adwen se no be standing na so ode na bi person ni bi akoye no electoral commission yes omonye ntum na hono we na de so ko bokoko but ye kakra no jahe etum na ode ne support akoma ye baba kwasi indu na onna na ewo CPP na efro hono so 2016 was I na adwen se obesa contest for Ghana presidency and so today see no isi tanya ntum ama eno hye no ma ya na se isi ekra se so monyi ntuma isi no Ghana wa declare so obi afra no her excellency as a title na kedema president no ono moji edema no ho na 2016 na so na Ghana Freedom Party headquarters at Eastern Region Kebu ejatom enti ema na bebre na adwen se afia Akuah Donkor ebe free politician and so anche no de na anosemba se dabi de abai kire se owo akonya sa dacho with my president na we no entimu na ba wo se ade na hide so stand na no obekoso ede no adon politics awo Ghana na efru hon na 2020 afei de no yan tutu yi ma bibia kwa no wan ama obetimi ebegina as a candidate at the Ghana Freedom Party at the Senate or name Nkofo be 12 na contest na Nkofo 12 no nyina no one better so fifth na so timu se Akuah Donkor na amanfo so age na ntise no na ansa ntutu en bibiri na edi ti otoso fifth from 2020 hono na afi osambe fa Roman father no running mate 2024 ka one no abe ba politics nese nkoma ba be ye president and the vice na Mama Akuah Donkor ebe fele nomination form so 2024 na ohwe card yanka de batu aba na onna nka otoso number 3 ache se nani ajepa so adwene enu de no se ono eba be president enche o afimu na Akuah Donkor ene NDC ahon sensem nyina no timide NDC na ne John Mahama court ema
yisi penny ne penny for atiase se ensama me tete na bontene efa Yamahama ho me come and penny fi so yi ne ho afrim se wono wo a penny wo abem anasa adwuma bi mu na se wo sa akopere tumi fofora wo de odibira to ho tumi ho so na odibira to ho ntimi ko ka se wo ma penny dada de american nyina okasa na okasa tia me se aba no eto ye no oba no ye no aka bi Yamahama aka bi se ensese nka ye me ye fa me na me baby na wo de yi wo mo ai ba ne sei na ye campaign mu sensem no so na o promise say obey president of free education ya de ehun ya papa na say de esi ni mo so besa se kina ana ade ba ko so no san ka mo se eye Ghana port onim de ntia so okra anema free abrochina de ba Ghana ya de se aban no esa jo hu ska taxes be brain na so obey president obetwa saa de nim saa so na wasa eye obi an wagidi se Ghana timamfo ni nyina no anka ye resources say wo ye gold e wo diamond koko nkuto ne de keka ho dia ohun de ntia ese Ghana etimi ama akom de na my tinka no de eba oil refinery so anka na adwen emu de anka ade bia na ebenya bia kesi ha nya no ha oil na ebetu a ya refinery oil no na oil no entimi anka oman no se gold ni wo ni nyina na dia ya refinery na obi a opena sempa kese pa na ye mama el Gaddafi atese na emrebi oya president adema Libya amayno na nhihye nyina no Akuah Donkor ewo gidie wo msenka oyobia kwa Africa nanka Africa so atopon enti ene de baka no asem yamami Akuah Donkor Yankopon atomensa afre no yamano kose yamano danu fadwie se Yankopon emfa ne kra ensie ye informa ye se wonya subscribe my for that TV I'm reply so subscribe na obeka abusuna fa sabo subscription so na de nyina no ye fa odo emmo odo edamase